Hürmetli milletteşler, bugün bütün Dünya Tatar Kongresi'nin binasında şundan da istelikli vakıga, istelikli gün Venera Zevi kızı Abdullina'nın Tatar'ın merkezinde, Kazan Kirmeninde, Maneş Kurgezmeler zalında bir ay davamında şahsi kurgezmesi bik uğuşlu işledi. Halkımız o 50 kurgezmeni bik жылы kabul etti. Hem bugün Venera Zeviyevna bütün Dünya Tatar Kongresi'na 50 sınırlarını kurgezmede turgan hem umumen özünün de icatın gövdelendirgen 50 sınırlarını, skulpturlarını bütün Dünya Tatar Kongresi'na buraya gitti. Venera Zeviyevna, elbette siz Tatar dünyasında bilgili olan skulptor. Siz Tatarstan'dan atkazangan sanat şeklisi. Hem umumen bütün Dünya Tatar Kongresi'nin yakın dostu. Ben sizge şın көңілден Tatarstan Respublikası Premier Ministr orunbasarı, bütün Dünya Tatar Kongresi'nin Milli Şura Reisi Şahrazli Vasil Abdülgayazoğlu isminin selamlarımını, rahmetlerimini jitkirem. Hem de eligi şeşek beylemleri şın көңілден kabul etip alığız. Kurgezme uğuşlu buldu. Halkımız bir жылы kabul etti. İstelikке eligi mizgiller kalsın eli. Hem de elbette şın көңілден Tatar dünyası kitabın buraya gitmesiyle siz Tatar dünyasının sallı bir ülüşün üzerinizde teşkil edesiniz. Rahmet sizge icatınız için, bulganınız için hem istelikli bülek olarak şu milli tüsmerler bilen yavluklara kabul ettiniz. Bunun sizge köngülden yaratabız, hürmet etemiz. Big zor rahmet sizge. Rahmet sizge de big zor. Всех вас люблю очень. С удовольствием приезжаю в Казань. И для меня Всемирный конгресс татар — это большая, любимая семья. Хочу sizge bilek ederge, это Сюмбике. Мен аны işledim, bakıp старинные миниатюраларга. Смотря и ориентируюсь на старые миниатюры. Здесь маленький бюст Баязитова. Такой же бюст, памятник, стоит у нас в Питере. Так что приезжайте и видите. Красивый памятник. А это вы должны сами решить, кто перед вами стоит. Какой бюст. Я считаю, что бюст настоящего татарина. И это один из первых ханов Казани. Я попробовала, тоже по старинной миниатюре смотрела, не придумывала от себя, а ориентируюсь на старые миниатюры. Сделаны из меди, оформил у нас художник-реставратор нашего музея Академии художеств. Приглашаю вас к себе в мастерскую в Питер и хочу еще подарить много-много татарской скульптуры, которая у меня там хранится. Хочу, чтобы видели наши казанцы видели работы и приезжают к вам, постоянно гости приезжают. Я с удовольствием всегда к вам приезжаю. Чтобы сама приезжала и радовалась. Eligi kurgezmeler her vakit devamlı bulsun. Kazan Tatarstan'ın ilişkileri her vakit sizin için açık. Çünkü siz bir yüzünüzde Tatar dünyası.